Lejelo solsibi lunes 15 de febrero. Yusok inuwat kuyap tamako oksakti hospitalo. Leola le kukata titulaka mashane. Maunaya luyolo. Yanakutukulo. Yeteluch ahol tubet ko bash hetsante lukalandi kutoh olalmak. Beyoma tu antal talamil ikiluchupul hospitalo. Wa uhelsal uhekapta ukuchilo meya. Hebis okaliko, holyak domingo 14 de febrero, kuchwe Yucatán 15.630 humpel el vacuna tilukaba AstraZeneca le la utialtung mautsay le coronavirus. Hebistun hetsani taktilik imbehla lunes 15 7% tile vacunabots okutsabal. Tanutsabal timakuch ihantak tumektan kahilo Valladolid motulitel konkal. Hebis okaliko tel uhelhek aptale kuchilo meyaho bashkuts atantale bishubinuchupul hospitalo itel haitul mako kuyuksal sansamali. Taktilik imbehla yan 201 juntul mak pak tile kohanilo ti anti hospitalobe. 27.264 max okuyolin tikuba. Matu chikpa mishbalti mishupahtul pakekole kohanilo. Le buka mako ba 86% titulak le macho ilan pak ale kohanil tiobo. Le tiobe 31.406 untulul. Bele chik pola 60 mak pak ti coronavirus. 43 tukahiljo. 11 Valladolid. Katulet itzantun. Hujuntule halacho isa mali del tekash. Untule tarjet rutal. Y Chile 31.406 mak pak tile kohanilo. 266 untulule tarjet rutalo. Chawitu kahil hoys oguchik pahal 19.374 mak pakakti coronavirus taktuk inil 14 de febrero. Letiobetiano 5.585 juntulule tu shamanil 5.237 tu lakinil 1.811 tu chumukil 2.628 tu noholil 4.113 juntulule tu chikinil. Y Chile soltsi belak saiko helbi belekim 10 mako. Oshtu shibuete 7 kolelu kinilo betian ichil 22 tak 78 habube. Yarsai kohanil tio hebistum talamil tu presiono diabetes yang hach polokachi yetel kohanil tu puksika lowa cardiopatía 6 kache ti kahakbalo tu kahil hoy yetel mashkano osguskap tishmewake junto maktelo kimtelo usokole yang juntule tanre rutal soguchukik 3.324 mak kimikiola le coronavirus y chileboka kohano ya no 617 juntulule hetz el yanilo Matobukto le kohanilo kalano tu shakaltalo mantal suminutsakiahilo umolail toh olal. Hebistokaliko 201 juntulu le kohano bo ti kalano jumpuli hospitale. Ulaku hatse tu patiko bashkunu yes le shakal betantiobo. Ukinil tulak el mako pacto le kohanilati yang ichilupel winal tak 99 habobe. Uyesa hilo le semáforo waya kuchik besike chak ankayanil. Hebistokuyalalo le semáforo unsaba ohelbi bishanil le kan nupuk 15 kino beyo yanupelili kuntal yeteluk inilo le kutsabak aholbi tumen holache lumil México.